Kublai pi baru aja ketuk kubor jungi ke dan Bosco Media Network. Kimat kiba kongsan mentaka sengi kilong. Kang ki pulit ye kisan seng bentur sa sekretarian. Syak harap unang alam ke FPJGP nri pendon ki an haki pulit sadar balak ingkra. Lasyam ars pangut ki samla badan sab haki sport kebongan. Ban sedang sam pisa jinyarap di nongrep bat nongris yang umentri ramba. Tementang ini apa ki kubor ki bakam dia. Kasif nyautrap mission jadi sanseng balang ke bakentup ya ka nyautrap youth council, nyautrap Aceh National Movement CORP, East Jantia National Council, but Jantia Students Movement hakashitare unai wing kilapan Kenya ka kendon 144 CRPC balapan jari daka Deputy Commissioner East Khas Hills District hakalai pawai terik urisau kabala mana banum yelumpai ba palat sangun. Kini kisan seng hakashi tari unai wing kila temu banlet pat ba sa sekretariat ban pensngau ya ki marjing dawa jongki syaka sorkar jela. Henry kila sya pensange no haki bor pulet ki ba apahara ya ki kerdop jongkani ka jaga trekam joka sorkar. Sorkar ngin ya tengku hagasi bakaya aku kata kare ka jingkot bat ka jingkerpat nakaliang jongki noilam ngasuban kentu ya baro kidkot ya baro kiseng kebadan, kipafer kebadan, hapo ka syatri, jong ka safe nyo trap mission, bapimbo renti, ya ka jing ta, jong kinoilam, bapinyaya, ya ka lenti ka baday, da ka jing tiplay, pat yayap ka kubor, kapakinoilam kin sa penbana, kindon kipakum kini program, surprise kipangin ng pelong nani syakmat, hangnya social long, bat kindon pat ki program, kipangin sa pelong, hakiwe kijaka, bakentu ya fi, bapinya trailang, tak hadu pengina penurlong, ya kini kijing dawa ke jong. Kibor pulit ke Sadar Police Station Balai Mkra Police Station kila khot hajar ya uba LD Lingdo General Secretary ke Seng Federation Kasi Jantia Garu People FKJGP halor ki kendon bala pengat da Balai Mkra Police Station kabaya dai bat ka jingsha sho syadat haki brio ki bam ithu kman katba ka jingyat rally ka bala penlong da ka Seng FKJGP haka arp pra tarik Risau namot pran Syamadan Yoring Hep Balai Mkra habakran sikilar pathai kubor hadien bala dep sya toket Haki pulen uba LD ulayat hu bana kaliang kalat Mkra Police Station kala pengat hadu hendriu tili ki kendon an bat ulayat hu ru ba nalor kite ki hendriu tili ki bala sya pengat hakala Mkra Police Station ula sya pengat biang sah hendriu tili ki kendon haka Sadar Police Station keba unhap let hajar biang haka sautarik unaiwi habakli laka seng ka shim jikit clean em halor ka jingja bala mi hakatu kasni uba LD ula ong ba shisen bakaja haka jingelang bala khot daka seng kajingkit kli lele keladai lepa haka seng banshim. Habaya de baka jingkam menteri rangba bagi pulit kila kem ya wei udukot ke FKJGP ubadon kti hakata ka jingja uba LD ula ongba hadu menta nakaliang ka seng kam dan jingtep manu uta udukot jongka ubala sya kem ba nakaliang jongka seng ru kadang wa jingtep halor kani. Shu ula ong ru ba nakaliang ka seng wat la jano ka jingja bam shempoi perkhat haka jingyat rally jongka Henry kanum randin no banyaki halor kanikamat. Makan ikan mik nang itep ni seperti pipiu itu beliau jongi bersakam lan dia beliau pajba impak koi kano terjongi nado menden adu mentangi nang itu. Kemunang ngelam hiru ni jutep balangi ya hakan nu bentah bandawa ya kahap mentah kisamla kajuja bikum ni mat kemunang ngelam penduk mensi mifi kum kidhat kaseng kisamla gi be ya kaseng balang gi be yeng mentah kabri hunyo trap na kaliang jungi nongelam ngilong ke blok loy ban face kum kini gijat ada kalong hanu nur kamu mangi nongelam ni i pet na mata kalawai jang samla ba jat matkari ba jat menteri blok loy compare ngilong hanu nur kamu angiyo kum kini gijat kies kam sofer compare Haki khendiat benai balala ka Meghalaya State Olympic Association MSOA rengkat bat ka Sports Department kila penlong ya ka jing thuet iki samla bat khna shenrang bat kanthei na baro khat artali ki district ka jilla ki badon ki sab ki phong yale kai haki sports paper haka jingalam uyam Campbell unong yale kai ka Australia ubala yo khur ya ka takma haka lempung Olympic habakran sikilat pathai khubor haka shitarik unai wing working president ka Meghalaya State Olympic Association ba John F Kharshiyeng ule thu ba katkum ka kai phot bala phar uyan Campbell lalap hadu ars pangut ki samla ka jilla Meghalaya ki badan ka sab bakham kerpang ba sis pangut ki de ki kenthei ba sis pangut ki de ki shenrang na baro ki district ka jilla
Shu uba John ulaya thuba Uyan Campbell ula ai jingmut ya ka sorkar jela bakare banbo shijaka ya kini ki khna samla ban ai ka jinghikai bandang pentebit shu ya ki ha ki jingle kai ba pher katkum kasap ka bakidon international benchmark haka arpo meter sprint gilabu can take along 5.5 second 3.5 seconds the lalap bakidon ki khna anthai jungi is mo life of ramut ila khamtam mani ni ka benchmark international benchmark klem training klem jaka ila kai ko bia namta kilabu light second ya ki khna shundam mo te ki shamba khatsawut ki khna shundam haki bobun ki district mo khatsawut ki khna haki bobun ki district ki kila mare cup step ban ya kate ga light second ban pen kre ka jing wan telun state ka election syaka yeng dorbar thau an ka jela ka ban long ha ka banai rimpang leber arhajar alpulai menteri rangba ukonrat ke sangma ulas sedang ban pli ya ka senduk pisa ka sorkar jela da ka basam pat ba hakini kisngi hakitan paham demdema West Garo Hills ha ka shitarik unai wing la sam pisa airam ba klem sud marmar shipo hajar tengka sha shipo ngut kinong Tanjan ka Muti Data Multipurpose Cooperative Society kiba trelang bat ka Meghalaya Basin Development Authority MBDA. Menteri rangba ula samru khat santali ki korsu jan cheki khat sangut bat khat santali ki tiar maramot solar light cha khat sangut ki mechanic kiba penyeso yalade bat ka Meghalaya State Skill Development Society. Ula samru khandai pon nyau lak tengka cheki khandai spa nyau ngut ki nong rap ban yarap yeki ban penroi ya ka rap karyang jongki. La samru marshipo hajar tengka shekilong yeng joki nong rap ban kershan ya ka kam jongki. Hakane gasngi menteri rangpa ula sam sheki south pa san po teli ki long yeng marmar south teli ki khon snyang lai ki kentei bat uwe ushen rang bakin penroi bat penhe pensan khnang ba kan kham pahu ka do snyang hayo hat bat haka kawai dawai por kamen por sngoba. Kawai kalong kemi na ki rilum garu ka basyong basa hadong dobasi para hanong batura ka bakirteng ka sangje sangma na balsri gitim da ka jingjau umat kala tho bat kerpat shiki bor ka tura municipal board bat shaw deputy commissioner West Garo Hills district halor ka jingsha penjulor ka yeng ka samjong ka haka eryong bat laba sitrang ubala kerwit ya ka Meghalaya haka arpusau bat arpusam tarik urisau kate ke eryong bat laba sitrang kala penkala khongpong ya ka jing im jong ka nikolong yeng bakamdam jaka shu ban syong bansa bat kam yoru ya ka bam kasa menta ka syong bat ki parang marjan ki ba kerda ya ka jing im jong ka kat ba ki lae ki bor sensyar ka West Garo Hills bat ka tura municipal board kimpat pha ya ki khmat isen a bat kimpat play ya ka slakti jingerap na ka benta ka nikolong yeng haru kini kisni kiseng bhalang hatura ru kimpat kener ya ki kti jingerap jongki ya ka nikolong yeng hadu kini kisni Duk gasalan ba situ. Ya, bera rangan. Kastuk. Pada kitu ki kuboing lapoi syaka pakun tar hadu bangin daya syambiang kublai shibun.